to dakilarago kadagiti sa santo agsasarak taito idyay jay ruangan pinapinta sa syudad intun dumteng tiyak sapa kadagiti amin nanay salakan itiday tanto nga aldaw ada akto metidyay no kayat da kasara akin aksagana kay ita nagsasarak kay to idyay kay ruangan pinapinta sa syudad intun dumteng tiyak sapa kadagiti amin nanay salakan nga itungtung kwa ti ingkay panaksagana gondawayo amin ita santon madamdama agsasarak kay to idyay jay ruangan pinapinta sa syudad intun dumteng tiyak sapa kadagiti amin nanay salakan gunayo isutdakel no ti Diyos kay denggeng ngem no sanyo apa atyen du sa inkay lakamen agsasarak kay to idyay jay ruangan pinapinta sa syudad intun dumteng tiyak sapa kadagiti amin nanay salakan kadagiti amin nanay salakan kadagiti amin nanay salakan. Balbaliwam ti
ken panagiaman iteng mi amin ken ka amin nadayaw amin na gloria ken panagiaman iteng mi amin ken ka uray ni dintunaran niya ken bitbitwen marunaw aming nga sabong mapukaw man agdali na et pagariam itag ay mitanagan mo ikanta mitidayaw mo ari ka tiarari ken napo ka tiap apo amin langit ken daga sikatiak tagikwa wen agari ka akturay ka apo amin nadaya amin na gloria ken panagiaman iteng mi amin ken ka amin nadaya amin na gloria ken panagiaman iteng mi amin ken ka uray ni dintunaran niya ken bitbitwen marunaw amin nga sabong mapukaw man agdali na et pagariam itag ay mitanagan mo ikanta mitidayaw mo ari ka tiarari ken napo ka tiap apo amin langit ken daga sikatiak tagikwa wen agari ka akturay ka apo itag ay mitanagan mo ikanta mitidayaw mo ari ka tiarari ken napo ka tiap apo amin langit ken daga sikatiak tagikwa wen agari ka akturay ka apo itag ay mitanagan mo ikanta mitidayaw mo ari ka tiarari ken napo ka tiap apo amin langit ken daga sikatiak tagikwa wen agari ka akturay ka apo wen agari ka akturay ka apo wen agari ka akturay ka apo na mang penek ti kararuang agbiro ka dito'y lubong nga di met masarakan awan puno nga pakap nekam
nakararwam isulaeng makabalbaliw tibiyag mo. Ika nakapuno nga talna ayat ragopay na yun na ni Jesus leng makapne kararwam ni Jesus leng makapne kararwam ni Jesus leng makapne kararwam. Dakon ka sa pulan ti balitok ken mansyon na pagyanan dito'y daga. Dakon tarigagayan kinabag ng sipod na amuak ti abon napnuto'y biyag ko. Bayam no adu ti problema, bayam uray awan dakel nga kwarta. Bayam no adut uyaw dita amok di nagbaybayan na marswa. Uray di maitan o kenagan ko kenawan gagayem nga nangangato. Uray awan korona kendayaw dito'y daga ngemid di ay gloria agur uray balangat ko. Bayam no adu ti problema, bayam uray awan dakel nga kwarta. Bayam no adut uyaw dita amok di nagbaybayan na marswa. Amok di nagbaybayan na marswa. Usok malmalda ang pungtot tiyapo nat nagagapot adu nga basol ko imasugaken apoteng at rigat ison meten sadya inakin ragpat inlapsut na krigat na palalo insaad nak na bakit nga bato
jay meten nga agtalina eda awan pulosin nagpagdandanagan agtakderak grasyan at magunudan inlapsot na krigat na palalo insaad na bakit nga bato inikan na kitikan ta ita kanta nga pagdayaw haleluya inikan nakti barbaro nga kanta aldaw rabi ison ikan kanta ragsak ipusok ket aliplipyas da dayawek apo ta insalakan na inlapsut na krigat na palalo insaad na bakit nga bato inikan na kitikan ta ita kanta nga pagdayaw haleluya ikantak na indaklan nga asina aging amin nga tao makita da kinaimbag na dito'y kenadayo aging amin nagtalek ti apo inlapsot na krigat na palalo insaad na bakit nga bato inikan na kitikan ta ita kanta nga pagdayaw haleluya inlapsot na krigat na palalo insaad na bakit nga bato inikan na kitikan ta ita kanta nga pagdayaw haleluya kanta nga pagdayaw haleluya kanta nga pagdayaw haleluya. Kaasim ketiyak sardeng inaldaw imamisud mga yaywan maniputi agsapa aging atrabi maturog nak ikanta ikinaimbag mo sa sidegnak imbilang kakasama imbilang kakasgay
ayem agyaman na di kinaimbag mo. Sagayayos kanya, kinaimbag mo agayayos, sagayayos kanya. Dahito'y biyago idatun ko, ipaay ko amin ken ka. Kinaimbag mo agayayos, sagayayos kanya. Kristo Jesus awangken ka, adaan ka man adung kinabaknang dumteng tuti tiempo nga mapukaw da. O Jesus agyamanak tuy matak naluktan napateng adarambas basul ko na ugasan puso ken panunot inka dinalusan binaliwam ti banbana itinaing langitan. Tibiyag di may sama kun kunanga Kristiyano dumaw dawel dumakta kesman ti tiempo ragsaktal na aktalina et panunot ken puso. O Jesus agyaman na tuy matak naluktan napateng adarambas basul ko na ugasan puso ken panun ingka dinalusan binaliwam ti banbanag itinaing langitan.
sapsat ko aklunem di tapusom bugbog tong nga anak ti Diyos nga namarswa ridaw tapusom attuktuk kun kunana anak ko luptam ket pastreken akuma O Jesus agyaman na tuy matak na luptan napate nga daram basbasul ko na ugasan puso ken panunot ingka dinalusan binaliwam ti banbanag itinain langitan Oh Jesus agyaman na tuy matak na luptan napateg nga daram basbasul ko na ugasan puso ken panunot ingka dinalusan binaliwam ti banbana itinain langitan 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 Agdagder na iti ayat mo agdaray nakita sitong mo napnunak iti parabor mo tas ika iti biyag ko dakel nga raksak mi iti panagdayaw mi huray panubok man ketumay dayaw ken kaapo agyaman kamlaw unay iti ayat mo agsangitag iti ragsak gapuken kanapnek tuy rignak dayaw ken kaapo agkantanak ingatuk takyak ko agmaymaysa kamanging tagay tinagan mo nga sagrado agdalikin na panuray nakin ka agtayab nakas may sanga agila at dakadakam ti salak nimo tas ika iti biyag ko dakil nga ragsak mi iti panagdayaw mi uray panubok man ket umay dayaw ken kaapo agyaman kamlaw na iti ayat mo agsangitag iti ragsak kapukin kanapnek tuy rignak dayaw ken kaapo agkantanak ingatuk takyak ko agmaymaysa kamangitagay tinagan mo nga sagrado isurum ti dalan ko masurot kumati panggep mo di nakagbuteng tas ika iti target ko dayaw ken kaapo agyaman kamlaw na iti ayat mo
Agsangitag, itiragsak, kapukin ka napnek tuirignak. Tayo kinkapo, agkang tanak, ingatok dagyak ko. Agmay sa kamangitagay, tinagan mo nga sa grado. Tinagan mo nga sagrado. Daytoy biyak ko, abinulot ko. O Apo Diyos, ken kaiyawat ko. Para ti kayaw mo, para ti kayat mo. Agyaman nak Apo, ti panangted mo. Daytoy biyak ko. Banbanag man na sumambay, amang lapet kanyak. Daytoy man ti kapadasak, wenno pakarikutak. Banbanag man na sumambay, amang lapet kanyak. O Jesus ko, sa rin nagparaken ka. Daytoy biyak ko, asinupot mo. O Jesus ko, ken kaiyawat ko. Dumteng man ti bagyo, sika lang ti takling ko. Agad